A big increase in COVID cases. Subclusters have now been identified. The largest is the Samoan Assembly of God Church cluster, which has grown to 105, and it sparked some racist remarks. COVID-19 variant has been detected. Delta outbreak. The Delta variant, Delta that we are dealing with. Tau whaavai vai saulele lava o te mana o mia o loa ngangasa whaamalosi ilana ngaluenga e tau ia lava oe malo sai pea maolo I masa leo le whaamavau waia saunia ua o iloa nei pe au noa maoe Yesu o lou tai tai atu I manuia e tele wai saunia moa'u whaamalolosi I lana ngaluenga e tau ia lava oe malo tau tinga sai pea maolo I mata leo le whaamavau waia saunia loa ina ea e whaamalolosi o manuia I le langi ia whailea matofi mo oe mau pea ta whaamaoni walata mai le naso o le whainga totongi whaamalolosi I lana ngaluenga e tau ia lava oe malo tau tinga ono sai pea maolo I mata leo le whaavavau waia saunia whaamalolosi I lana ngaluenga e tau ia lava oe malo tau tinga ono sai pea maolo I mata leo le whaavavau waia saunia Saunia